ndatali ukethia wina mwana atheka muno ya waende mwana aketwa Isaka waliula wayo ni theka yu wa theka wathi tubikite mondo wa saa 11 ndatike 11 wathi wita wa mawatho ni wake Emily Mbithe Mwema niwe mwindi wito wa wiki nthini wa Isaya kana ya kilungu cha mbusi cia wathi mu mitambo ya Dhiani FM wase witu vinya witu nyenita wa Bonaventure Mutinda mbiteboni na inde ni wengwenda umuthocha mitambo ni unikenda within watumwa wewe wasia wake ukethie au tabia wenewe u inde nikenda yukumba kutu likikindine cha kumana ministry yake kana safari yake ndino wa ministry yake nde ya Winnie Wambadi sia kumutaya ngai karibu sana ndino wa studio sia Dhiani. Asante mbame. Tio wambi hivi na kuielezea weniwe huu. Kwa masito na kwa nita wa Emily Mbithe wa Mwema. Nomete kitui. Anuveta wa Mbusiani. Otoi weta wa Chaneka. Ni wa museo mwangeta wa Mwema wa Kiema. Na kivetiketa wa Rodi Kambwa. Na ninotano ndo wa kuwa mwethu kisia Dhiani FM wa sewi tuvinya wito. Mkanyana wa umonde ni kuondoa kuikia na vinya chano nikiita itu. Karibu sana. Asante sana. Kuu Emily Mbithe Mwema okite ku studio ya Dhiani Taweo. Emily okite studio ya Dhiani Tamweni mbaki sia kumbukunya na kumutaya asa. Yes. Na kwa tena thaitha. Yes, ni mudaithi ni mutangie. Ni mutangie ni mwendete Yesu. Na ithitwe eutethio wako na ngwati bila yakwa yakakube kuma na mumanya. Yes. Ese nezie kwithia no ndaba gweno ala data o bana esa kwithia kwina mbathi cia kumutaya ngai ko rio mandise we mutange yo kwa ngume kwino mate atangie na ikadi mwandu. Lakini nebe utangia mya nundu mbathi ne kondo kwili. Wathi wa mbebe wathi wa kumukumi na kumutaya ngai. Na thena wathi wa mautao. No wine wathi wa utao wi mutangie no ate mutangie. Na no wine wathi wa kumukumi ngai wi mutangie. Na tofauti. Tofauti ya ndene wa wathi wa kumukumi ngai no ngina withe wi mutangie. No ndo kiendo kituma na beba wa ngai no ate ndene wa kunduto no mukumi no pamutaya asa. Lakini wathi wa utao no njaliwe kuwina wi alini yoyote withe wi mutangie na withe bado utamutangie. Wathi si wa kutando no uke no ndo tuni kendo ku minister ndini wandu. No kiitero kukumya na kutaya asa ni connection ya mundu netu. So wayo ndo twana kwina wathi wa kumukumya ngai actually utamutangie no ndo kendo kitu kana beba wa ngai. Yes. Okay. Buno rawaita point ngina miwe nondwe wacha beke bala. Okay, utawo tuitawajao. Okay, no elo kwasi wathi wota ona wathi wa kumukumi na kumutaya ngai. Okay, no tutawakuhusu mwekalila wa mundu. Undu mundu waileta kwikala. Mwikalo utona kuendesha ngai. No kiathala wako takia kiwe mwene ndambito kitia nema yotangia. Yes. Naka kuelekeza ukekala tamana museo. Kuyo kamba tasasi ambo inza uyaye nake. So mundu ni ukutunga nziani ila waileta kwikala tamwana bado aidha timotangie. Lakini mundu mutangie